Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ni Paul, ti managtulong nga ubing. Ubing paylaang ni Paul, ngam amunan ti tumulong iti pada na a tao. Sinurwan ngamin dagiti naganak na at tumulong. Nang runa kadagiti agkasapulan, iti tulong na. Katgapo tama nagtulong, pagrauman dagiti kaiskwilaan na. Iti may sangal daw, kat. Saan ka pala ang ama panagay-ayam, Paul? Tumulong ka pa nga aglinis dito'y balaywan? Ay, aldaw gayam itati Sabado nanang, panaglilinis. Saan laday ta anak ko? Nasken nga aglinis ta, tada sumangpet abisita tayo. Asino nanang? Jay nasinged agayem ko. Nenita tinagan na. Saan ka di aninang ko dayjay? Wen, nakitam ka diti picture na idinagbunyag ka? Wen nanang. Ay na italaeng asumarongkar dito'y balay. Isu nga aglinis na, ha? Tapno nalinis da ito'y balay, amasangputan na. Paul, anya ti aramidam iti balay, oh? Ha? Tultulongak ni nanang kong aglinis, Mikaela. Ay, isumat lagayam asaan ka nga umay makiayayam. Saan pa'y lang ita? Kureda kayo pa'y tagay-ayam. Mabayag ka di pa iti panaglinis yo. Malmalpasan Imbaon nakla ni nanang amang ibulang iti basura. Apay ngamin nga aglinlinis kayo. Adda ka nung sumangpot abisita mi. Kasta ka di? Asino nga iti bisita yo? Nininang ko aninita. Itala makitak da dyan ninang ko. Ay, sige. Aglinis kayo nga rudan. Taurahin da ka kadagiti kay ayam ta. Numalpas kayong aglinis. Agay ayam tayo. Mawag ni kumare, bakit? Asidagda ka noon. Ay na, imbaglakit din ta nakalinis kaming kin ni Paul. Tinulungan na ka ni Paul ang naglinis. Wen lakay. Amuna mo ti aglinis. Ay, kat sinuruam nga ro, diya muna. Ay na, iso na panin na ki ay ayam. Bayam tanalpas mo ti trabaho na. Ay na, maragsakan ang makakita kinininang na, lakay. Ura siya, kat nabayag ajak man nakit-kita day dya, kumare ta. Agkikita tayo itan. Anyan tikit kita, Paul. Di taigit ti kalsada Tama nga nung sumangpot ang tininang ko. Angam, awan pa'y matisim mardang abas. Wen nga rod, makitak mo't la ni ninang kon. Pagurayan ta. Agay ayam tapay. Sige. Mami, adayo ka di ba iti balay ti ko, Mario? Dandanin anak ko. Apa niya kastoy diti ayanda? Nagado ti bantay. Probinsya ngamin. Nagado ti kay kayo. Saan na kasi di ayan tayo di syudad? Aman mano ti kayo. Kan presko ti angin ditoy. Ta probinsya ket nga rod anak ko. Diyak kayat ti agyan ditoy. Agbakasyon talaeng. Saan ta nga agyan? Nagboring ditoy. Man-mano ti makita ka tao. Adon to ti makitam iji balay di gayem ko. Awan siguro ti kay ayam ko ditoy. Iso adyak kayat ti agyan ditoy, mami. Paul, adda si mardang abas. Isu nga tadaytan jay ninang ko. Anya ayat tilangana. Jak amo. Pimanawan jabas. May samot a babae. Ken ubing ti bimaba.
Iso siguro day ta jay ninang mo. Ang apay ngay nga dakadwa ng ubing. Ni, kita mo. Ado ti kargada. Marigatan da nga agbalasyo iti kalsada. Ay, mabit lang Tay naktulungan ida. Mami, amamuyo day ta sumungad nga ubing? Ay, saan ko nga maamuday ta, anak ko? Umay kayo tulungan namang bagkat iti kargayo, ma'am. Nagsinputon nga ubing. Ay, sige man nga rod, tani. Nadagsan dagiti kargami. Ala, umay kan, mayet. Kunaktomat ngamin, mami. Diyak kayat iti na ito'y alugar. Nakadanon tan. Iso asaan kan nga agreklamo. Ma'am, sa dino ti papanan nyo? Ijay balay ti kumarek. Balasiw ka no iti kalsada ti balayda. Mabalin ka di nga itulod na kami ijay? Un, ma'am. Anya tinagan na aya, di ko Mario. Ni kumarek asali. Ha? Da kayo ti kumari ni nanang ko? Sali tinagan ni nanang mo? Un, ma'am. Da man ti balay mi, oh. Ano kasta? Si kajay anak ko iti bunyag. Un, ma'am. Urayin na kayo ni nanang ko. Ay na, nagdakkel kan. Baby ka pa'y laang idi na udi ang nakita ka. Ay, maragsakan na kumare. Tanakadanon ka dito'y nanumo a pagtaengan mi. Adayo gayam at talaga dito'y lugar yung mare. Makabanog tiyag biyahe. Talaga akas na. Ngamayat dito'y lugar mi. Natal na, kan nalami istipuloy ti angin. Ni, ayan na nga di anak ko. Ay na, nakatugaw itay di taabay mo. Napanan naman nga tan. Inawi siguro ni Paul. Ahon gayam mare. Agkaedad mat gayam dagiti anak ta. Wan nga rod mare. Sapay la ko ma, tama-enjoy ni Mayat daytoy apa nagpasyar mi dito'y probinsyayo. Sigurado, tada ni Paul akay-ayam na. Ay na, nagsingpot man di anak mo ani Paul mare. Agasem, idi nakita na kami di igit ti kalsada. Imay adagos, kat tinulungan na kami. Talaga akas ta di anak ko, mare. Managtulong itipada na a tao. Paul, kitkitaan na tayo matay ta anak ni ninang mo. Un nga rod. May mayat sa noing kaayaban. Tapno agay ayam tayo. Kaya't na nga ta. Padasam laeng Sige. Kaya't mo ka diti makiayayam kada kami? Diyak kayat? Ha? Apay ngay adi mo kayat? Basta. Pimanaw matan. Nagsubli ako ni iti ayan ti kaayayam ko ani Mikaela. Mikaela? Di namot kano kayat ti makiayayam kada ta? Ay, apay ngay. Dayjay, imunagan ije balayo. Saan na bali? Tagbakasyon da ka ni mami na ditoy. Barang ano kayat nanton ti makiayayam inton agbayag da basit. Urunat na tayong tisid-sidami dito'y probinsya, mare. Kaya't ko ti kastoy asidaan pare. Ta ije syudad, puro fast food ti adu ijay. Kasanuma nga men, awam mo't orasan nga ang luto-lutaw. Tani, busy mo't iti trabaho. Pudno day ta pare. Ni, ayan nga idapol kan mayet. Ay na, napandan sa manin nagay-ayam. Nasayaan may tagkaay-ayaman ang dagiti dwa. Sapay kumaangarod takas ta pare. Ngamin, saan akayat ni Mayat ti agbayag dito probinsya? Awan ka no ngamin ti kaayayam na ditoy. Kadamot ni Paul akaay-ayam na mare. Ken adun to dagiti mamam nga ubing ditoy. Sigurado, ma-enjoy ni Mayet ti bakasyon na dito'y probinsya. Mayet, anak, apay nga ka man di ta suli. Agawid tayo, mami. Saan ta pa'y analpas ti bakasyon ta ditoy? Mabayag tayo ka di ba'y ditoy? Kunakmat kan ka makalawas ta ditoy. Nagbayagon. Makiayayam ka ngamin kadagiti padam nga ubing.
Aduda mo ditoy. Diyak kaya't ida ang kaayam. Ay nasisingpot dagiti ubing ditoy, mayet. Kitaam ni Paul. Kanayon na kangaayaban nga agay-ayam. Si kamot ti agmadmadi. Awan mo't ngamin computer da ditoy. Saan a computer ti ayayam dagiti ubing ditoy? Oh, kitaam ida Agtataray da di tarwar. Awan ti computer iti babbalay da. Ngam naragsak da nga agay-ayam. Isu nga ingkan anak ko. Makiayayam kan kadakwada. Apay, di mo kaya ti makiayayam kada kami? Apay ko ayam kada kayo. Sana da kayo ti gagayam ko. At edi syudad dagiti gagayam ko. Mabalin mo't lata makiayayam ka kada kami. Bueno, kaya't mo tayo pasyar da ka? Sa di na ti pagpasyaran ditoy. Kat puro bambantay kan kay kayo ti makikita. Ano ti pagpasyaran ditoy? Umay ka ngamin Inte agala iti na duma-duma abunga ti prutas. Ado ditoy. Talaga? Wen, umay kan? Ay na! Naglaing kamot gayam nga umuli. Mayet! Wen nga lon. Naglaing at gayam nga umuli. Kita mga, nagado ti na puros tayo abunga ti bayabas. Gapukan ka, mayet. Naragsak mo't gayam ditoy. Una tumot kan ka. O sige, hintayo bugwan dagiti naala tayo abayabas. Tapno kanan tayon. Sa deno ti papanan tayo asumaro no? Pantayo iji waig. Tapno makita, no kasano kalinis ti waig mi dito'y probinsya. O sige, kayat ko ti mapan ijay. Kasti gayam ti bagbagayo awaig. Naglitnaw ti dano. Awan ka di ti waig iji syudad. Ay, adda ati kanal ijay. Ha? Ngam, napumpuno iti basura. Kumita ka iti danom, oh. Ala, adda aglalangoy babasit alamos. Ado ti lamas ditoy. Iti picture ko lang nga makitkita da kita. Ay, pudno gayam da kita. O anya, maburing ka pailaan. Sana na. Kay kayat kun ditoy, ngam ijay nagapuan mi asyudan. Kasano nga ay kumpare. Dimtengan ti aldaw apa nagawid mi kan ni Mayet. Ay na, agpasyar kayon tuman dito yun Yawi yun dagiti nateng. Kapuros dagita. Tanaga po iji bangkag may. Ala, agyaman at pare. Nagadoon ay dagito eh. Sapay ko mata na enjoy ni Mayet ti panagbakasyon na, kumare. Lakit di amare. Mayet! Ayan mo nga anak ko. Umay kang tagawid tan. Ay napanan naman nga tan. Agawid kami. Makasangsangit ka, Mayet? Njok pa'y kayat ti agawid. Ay kat, umay kay tuman agbakasyonan Mabayag tumanan into no may bakasyon. Manula ang matabulan ti urayam. O sige. Kat nagsubli kami. At adon to pa'y ti pagpasyaran tayo, ha? When urayan da ka. Win gayam, Paul. Agyaman nag iti ado atulong mo kada kami. Awan anyaman na dayjay, mayit. Ngamin, tinulungan na kami kan ni Mamik. Idisimangpat kami. Kan, syakmat. Tinulungan nak amadaan iti ado agagayam diti lugaryo. Impasyar nakpay. Kat, naragsakak unay, Paul. Iso nga ibagak ka ni Mamik nga agsubli kaming tumanan. Saan apagarupan ni Paul? At inaramid na apan ang tulong kada Mayet, kat dakkel abanag daytoy kadakwada, tapno agbalin anaragsak, ti panagbakasyon da. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Elena Nudo,
Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWOT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.